Okay. Madama iti ka. Panagsangat na. Nasangat natin may isang tarik nan. Tangkan. Ano balita ko? Pinasita kay wani ri rabsat kini yan. Dayon. Nalaing ako malap dayta kakabsat. Isuti may isang number 1 nga nalaing ako malap dito'y lugar mi. Ni tatangkaw. So magna kadagiti kabakbakiran basta kat maabutak diyan na. Samuk. Ayan na kan. Batayan di kita naik tantanubong ko ban pagbaba ko bata. Kasi nagyang si batayan taner bagtaro at bata. Tantanubong. Di po siya tantanubong pa di ka lang tagas ta. Tuloy din. I see. Maganda. Nagganasa. Batayan kita ruruot. Dari ay dayta. Okay. Manupay. Ti kwam. Dapat apo. Ado tinaala nang alagtaw siya. Nay, nagpipintas ng alagtaw. Apo. Naglagto na ginilagdaw. Naglagto da. Nagaraw. Apo. Ado. Ito. Di may sa medyo nakabasit tatay la. Di ba bati may sa? Diyan eh. Diyan ba si Kampo Jaya eh? Tama din. Masiri mo ito dyan. Nagganasan ko ba dyan na nagtukod ka dyan eh at hanggang di dyan. Di dyan wala si dyan eh. Kumatak tayo. Dyan tunggi na dyan. Kunakan mulog ka dyan at hanggang di dyan. Sa barangay dyan. Ano alam? Okay. Dumanin ti maluto tatang bigat kabsat. So, dahito iti pakpakat mi nga kun kunada nga tarik wenno bubo pangkadagiti laglag daw kaya dagiti tilapia makaala na pa iti tilapia igat kaya dagita golden nga kun kunada kaya na nga alaan da ito nga Sigun dyan may nasumrek. Sigun dyan may nasumrek. Awan ti dislis yan na to'y. No da buhaya, kaya na pa'y. Pero na kahit buhaya baka pero kuday ay ulig. Ulig. Pwede. Wala na pa'y. Pero palubusan yung ulig. No adama ala na. Yung matay no kan. Ang makaangas mo ten. Okay, tapos na. Pasok mo. Kan Rejade. Okay. Makita. Sige, wait. Panakidjay. Okay.
Pintas nga talaga dito kakabsat kinigayam. Bigbigat pa ilang ko talagang madlaw mo ti imas iti presko na lugar. Dito ita ngamin asidig kalagi iti kabakbakiran. Dumang klase iti kayo iti ingkam masalubong. Ito yung bakir. Adwa na dito nga kayo kabsat kinigayam kita iti kamantiris. Dito kung kunata yung makan na imas ibong na. Dito kung kunada nga masansan nga magkita kada iti kabambantayan na agtubtubo nga kayo dito kakabsat. So dito kung kunada nga adanagan na dito dito yan may tibag dito kakabsat kinigayam kat talaga ado nga talaga dito ti amuda dito yan may dito Isabela kat haan nga makan dito yung kapo ita kanayon nga magkita iti social media dagito mula nga nagtubtubo ka dagiti kabakpakiran masurusuro nga makan dito kakabsat kinigayam. So nga dito nga mula ado dito ayami sa dito dapat tubtubo iti ulag ti mabalimpay nga tumubo iti ayan ti puna karamihan dito kakabsat nga tumubtubo dito ayan may kakabsat dito kayo nga dito nagbungbunga kadagiti mabalin nga kanan sa dito ko makakabsat kinigayam pwede gayam dito nga kanan ta medyo naluuman tadasat nga kanan kakabsat naimas kahit kung ramanan na samit kakabsat naimas ado nga klase iti makan dito kakabsat ati kamantiris nga dito ada time nga bulan nga panagbunga da depende no nasamit dagdi kung kunatay nga nasigput dito iti kadadak ka lang kayo dito yan may kamantiris ado nga kayo dito ayan may dito so dito ariwat nga muna tayo dagito iti pagrikrikado iti lamos lalo no iti lamos kita adaangot wenno na lang is pwede dito nga arip-aripon iti bulong tinaganos nga bulong na mabali mong erikado na ito kakabsat ikatinadya lang is ito tiki pinakaado nga agtubtubo dito yan may kumalatkat kadagiti kayo mabalin nga alaan nga pagrikado kadagiti lamlamos kakabsat kagayan ano pa dagiti makikita dito nga pwede tayo nga imula kas kumada ito iti ay pagbalin nga masetas kumada ito pwede iti ikabil mo iti sango ti balay ikam iti pasuna umatang ka iti plastic tapos tagan napindas ti buya na ganoon saan dati nga alam dito yun nagkalat katanan sa kay pasdak iti sango ti balay mo napintas nga kitaan napintas nga kitaan nga halaman masetas kakabsat kinagayan so ado dagiti magkikita dito yan may dito mga barangay akong kunami bangka lumakkulan iti karayan dagito iti usaran may kakabsat dagito iti usaran may lumakkul iti karayan dito malig kumamang girohas Isabela dito yung karayan sa balad di kumamang jay may isa karayan ni jay yakadadakalan karayan okay. Dagito iti wawaig mi dito iso nga pag umumukan dagiti atap nga animal
kumalagiti banyas, uleg kas kada digiti kung kunato yung mutit. Dapat medyo kung kunato yung biklat. Ito iti pag nandalo kakabsat ta medyo kabakbakiran ta. Nga to na when taunag na dito nalami is pagapunan da. So ada je nakasangat dia kayo. Buto day ta. Apo nakapa ado tinalatat ta. Agdigos kan ta sumangatan. Ora kay sakti driver mo. Jay pa Jerome. Dito iti pagliblibangan nakakabsat kini gayem. Datay guwapo. Gan ay tek na ako. Ha. Napigsa pa. Okay, mununak jayon. Tagdigos ka pa. Kabuna lang. Okay. Praise the Lord. Oh, dito tinaalam ni kakabsat. Panay lagdaw dito At adong alag daw tinaalami kasi dito kung kunato yung tilapia. Sumangata kon. Nakastakit ta. Nagpintas iti magiging nakalagiti kambantayan no kabakiran. Taat man. Ay nak. Kala si bunog ko. Si bibiyag pa. Dancing da. So diyan manak unay ay tinakabsat iti anusyo nagbuybuya kay iti videos ko. At umdas ka di kamanin nga mangkad iti ragsak kada kayo. Ganda kada giti sabsabaling lugar. Nastamot kada giti sa itabdaw. Kasi tingala sa ating biyag dito so naragsak kaya na makaayayo giti buybuya. Ngayon kaya makikita kakabsat kinigayem. Dapat baka nga nakangis-ngisit. Lagi dito kataltalunan. Ito yan may dalaok ti may mulmula kada kami dito mulmula may mais, pagay, tabako. Walpas rin iti nag-harvest may iti mais. Tabakon iti may sublat nga may mula kada giti kung kuwan may tabako, mani, balatong, pinagyaman dito nga klase iti pagkakitaan. Praise the Lord. Hallelujah. So tila ito yung agsapa kakabsat. Giyamanak manayin iti yung kaya panagbuya. Ti apo ti kang kanayon nga tumulong. Ken mang bendisyon kada kaya amin ayat nga kakabsat. Praise the Lord. Hallelujah Jesus.